Abadepite basabye Minisitiri w'Intebe kugaragaza ingamba zo gukemura ibibazo by'amazi y'imvura adafatwa neza no kurinda ibikorwa remezo. Waba uzi impamvu y'uyu mwanzuro? Ikaze mu nteko in 60 seconds. Uyu ni umwe mu myanzuro yafashwe nyuma yo kwemeza raporo ku gikorwa cya Komisiyo y'Ubukungu n'Ubucuruzi ku bibazo byagaragaye muri raporo y'ubugenzuzi bukuru bw'imari ya leta ku mihanda y'imihahirano n'ikurikirana ry'ibibazo byagaragaye mu biraro n'amazi yo ku mihanda yangiza ibikorwa by'abaturage. Abadepite bakoze isesengura ry'iyi raporo, bagirana ibiganiro n'inzego bireba, basura n'abaturage. Bimwe mu bibazo byagaragajwe bikwiye kwitabwaho birimo iyangirika ry'ibikorwa remezo bituruka ku mazi atayoborwa neza, inyigo z'imihanda, ibiraro n'inyubako bikorwa hatitawe ku micungire y'amazi, kuba imijyi myinshi itarategura ibishushanyo mbonera by'imicungire y'amazi ihujwe n'igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka, no kuba nta buryo buhagije bwo gufata amazi y'imvura. Imyanzuro yafashwe n'abadepite izafasha gukemura ibibazo byagaragajwe, abadepite nabo bagakomeza gukurikirana ko ushyirwa mu bikorwa mu nyungu z'umuturage. Ntuzacikwe n'inteko in 60 seconds y'ubutaha.